Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kamau Dija Sport Club bat ka cultural klapen kutno ya ka jing ya kan jat football ka blatip kum ka under 20 knockout football tournament ya ka ka jing ya lai kai football final knockout lapen long Hamadan football Mau Dija Cultural Sport Club men ha ka arp khandai trik risau ha ka ba ka thangsning football club kala job ya ka Shipara football club Maulen Ray da ka tai vigar ha ka jing ya lai kai football kablapen songshit lani kablapen khluj yakipaj ba nang wan pej kai namar ka jingya lai kai na bro alyang mamla kilong ki babyang bor habya khun ha ka kala step don bala ban thep tat hadu banda poi ka kalamit kala syukut ha ka jingya khan banyo ya ka rai rem bar rai job ki bor pen ya kilapen long da ka jingya shoot tai vrigar ha ka ba ka thangsning FC Klara ya ka thong jing job bat la yora ru ya ka song pisa ka bakot hadu arpho haja tengka bat ka Shipara FC Maulen Ray kla shuhun ban khur ya ka nam ba ar bat ya ka khung pisa ka bakot hadu shipho haja tengka ya kite ki khusnam la sam da ukong san uba OS Jerwa sambut kongsan urap lang pengrup rang ba ken toj Mau Dija bat lapenya ya kite ka program do Ramesh Nong brief badai president Mau Dija Cultural and Sport Club. Anong job na nag-winner kamay ika-tournament. Kung ikrumian ba siya gibariam ra kanang Preston. Batun sa ikrumian biyang bati na sumsniyam nga krumen maandang ilapila ka biyang yakanay ka-tournament halos niyang bansawan. Kaya kung malapon manala mutan sa gila pukut yakanay kung sedang pati ya ka under 16. Rồi, thế. Ôi chị ba ai được, ôi chị ba, sao mà mình